Mwerekera mweru wa kurua na njohi igana kaunti ya Kiambu ni urutiitwo ni komicona wa guku Wilson Wanyanga gibarua kiria kierekeirio kuri macibu na Anini ao. Kwa hivyo leo ndio siku ya mwisho kuita mkutano ambao tunaongea mambo ya pombe, kwa sababu tumeongea mara kwa mara, we make gains, alafu tena wanalegea, tunarudi kule tulikuwa. Macibu aya na Anini ao mathitwo kuhura firigiceni kuma irugiro-ini na cienderio cia njohi na kurutirwo mukana mururu wa ihinda ria mweri umwe kuhitana na njohi icio. Ni Mbaara iria ikunyitanirwo gatagati ka abitha a ikiro ciothe guku Kiambu. Within 1 month, na tumewaambia kwamba hakuna siku nyingine tena tutawaita hapa kuongea mambo ya pombe. Ile itafanyika ni kwamba kama pombe itaendelea in any of the locations, tutafocus on that particular location and deal with the individuals responsible. No afitha a traffic ni meheretio barabara-ini ni komanda wa kaunti ya Kiambu. We do not have permanent roadblocks in Kiambu. However, roadblocks will be laid from time to time based on needs. Magoti ni mahinyireirio gutigirira aria makinyo bao-ini na macira ma wendia wa njohi gukinyukagirio makinya nginya muthia. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.